uglednika, to je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, to je Sergej Degen, predsjednik kluba. Ima ljudi koji su i iz drugih sportova, vidite direktora nogometnog kluba Osijek Milana Španjića, tu je vidio sam i bivšeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Antuna Vrdoljaka i mnogi drugi, naravno i čelnici Metković Jamba. Nadam se i uzdam se da neće biti nikakvih incidenata. Mi imamo dolje još kolegu Željka Belu koji će nas informirati što se događa oko zapisničkog stola, jer tamo je bilo u dosadašnjim utakmicama puno bure. Prvi je napad Metković Jamba koji počinje u sastavu na krilima Kaleb i Markovski, to je tako jasno. Na vanjskim pozicijama Jerković i Metličić, u sredini Goluža, a na crti Mario Bjeliš. Jerković je izgubio loptu i evo ga Džomba ide kao strijela i 1:0 vodi Zagreb. Mirza Džomba. Još jedna stvar vrlo izvjesna, a to je da ako danas neka momčad stekne prednost od 5-6 golova, tad će, vjerujte, pobijediti, jer imati snage u 8 dana vraćati se iz takvih zadataka je gotovo nemoguće, iako je bilo tih utakmica kada je Zagreb ili Metković imao prednost 6-7 golova pa se druga momčad vratila. Goluža odmah uzvraća, to su utakmice za Slavka Golužu. Kada se sve odlučuje, kada treba pokazati snagu, ličnosti, čvrstinu karaktera, preuzimati rizik i vidjet će da će danas Goluža biti jedan od dobrih i važnih igrača. Evo sada prvog organiziranog, smirenog napada Zagreba. Šprem je na jednom krilu, Džombu ste već vidjeli. Vanjski pucači su Lacković i Lazarov. Graditelj igre je Ivandija, na crti je Meno Kljajić. Lazarov. Lacković ide vrlo čvrsto. Metličić. Na semaforu 1:1, 1 minuta 36-7 sekundi. Bjeliš igra pred njega u obrani Metkovića. Lacković, tu je Markovski. Lacković je skroz na stranu otišao, ometan. Nije mogao dobro pucati, 9 metara. Džomba. Odnio ga je van, snažni Goluža. Tu je Ivandija. Ivandija nije imao smjelosti pucati. I do krila odigrano, stvoren višak i Šprem realizira. Zagreb vodi 2:1. Sada je vrlo točno, precizno odigrano. Zagreb može igrati nekoliko zonskih obrana. Počinje sa 6:0 koji je dobro funkcionirao u pojedinim fazama ranijih utakmica. Kljajić prema Goluži. Malo ga prekorno gleda Goluža. Krenuo je rukama prema njegovu vratu, ali evo ruka ruci. Prijateljski pozdrav. Kaleb. Goran Jerković, Goluža. Metličić prolazi. I spasio je Markovski. Ulazak čvrst i Bandije. Borbenost obrana sigurno će biti velika i prva obrana dobra Kjelentrića. Pucao je Petar Metličić. 4. minuta. Lazarov, Džomba, izmjene, Udovičić na klupu, Lacković u igru. Džomba se ljuti što nije poštivana prednost. A Ivica Obrvan, trener Ivica Obrvan na Gorana Jerkovića što nije dovoljno koncentriran u pokrivanju Džombe. Duboka obrana Metkovaca. 3:2:1. Lacković se diže, ali je tu Valter Matošević. Ometa ga Špreme, što će igrač manje u obrani sada. Metličić. Dobro do Jerkovića, do Kaleba i Kaleba Kjelentrić brani. Svaka obrana vratara, velika je šansa za protunapad. Ostao je ležati Kaleb. Naljutili su se tamo igrači Metković Jamba. Žuti karton dobio je zbog protestiranja Petar Metličić.
tamo je Nikvica Grahovac nešto objašnjavao. Dobili smo uvjeravanje da će biti rigorozni prema onima koji će ometati zapisnički štol. Željko, se li čuo o čemu je riječ? O faulu na Kalebu, odnosno jedna strana traži faul, a suci ga nisu dosudili. Metković je tražio faul. Opet ona postava, Ivandija, Lacković i Lazarov. Ljajić izazivan da bi napravio blokadu, Lazarov. I to su 4-5 koraka, rekao bih. Dominiković iz prve, to je do Bjeliša. I lopta za Zagreb. Ostaje, da vidimo, pokazuje Grahovac da je susret zaustavljen. I bit će pritiska tu na suce. Velikog Martinić je ostao tu, koji je točno vidio što se dogodilo i lopta je za Metković Jambo. 2-1 vodi Zagreb, 5. je minuta. Ko će manje podleći toj silnoj napetosti, to će biti odlučujuće. Kaleb, Jerković, Goluža, Metličić. I zaustavljen Metličić, žuti karton za Udovičića. Udovičić ovako nizak za rukometne pojmove, ali vrlo snažan. Goran Jerković, lijepo na Bjeliša i to je 9 metara. Isključenje Slavka Goluže koji je prigovarao sucu. Ne treba to Goluži, ta vrsta pritiska na suce neće biti uspješna. I upozorava Nikvica Grahovac da neće trpiti prigovore na suđenje. I sada tamo uobičajena situacija da predstavnik Metkovića, Dragan Jurković, protestira kod zapisničkog stola. Tamo je Zlatko Mošnička, dugogodišnji međunarodni sudac, iskusan u rješavanju spornih situacija. Metličić i sada žuti karton Nenadu Kljajiću. Šprem igra čovjeka prema Jerkoviću. I još jedan prekršaj. Još jedan deveterac. Vrlo teško se dolazi do situacije za udarac. Markovski, Metličić. I pogriješio je Metličić. I to je skupa greška jer Metković Jambo ima sada čovjeka manje. Ipak ide se na dvije izmjene. Van Maglajlija, Udovičić unutra pucače, ali već je to završio Kljajić pogodkom. Nenad Kljajić, njegov prvi gol. Zagreb ima 2 gola prednosti. Ide van Krilo, Markovski, a ulazi Dominiković kako bi bilo više opasnosti izvana, ali Dominiković dobija posebnog čuvara. Metličić. Dominiković. Šprem sasvim uz njega. Vrlo oštro se igra za sada. Jedno isključenje, ali to je zbog prigovora. Dobar blok. I Jerković. Lijep uskok Gorana Jerkovića i važan gol postignut sa čovjekom manje. Kljajić, ali već pod prekršajem. Dominiković se dobro oporavio posle bolesti. 3 tjedna je bio odsutan sa terena. Lacković i obrana vrlo efektna, dobra Matoševića. Goluža se vrati u igru. Metković Jambo je kompletan. Ide Dominiković. Za Metličića do kraja, do Markovskog i Markovski griješi. Najbolji strelac Metković Jamba sada ne koristi ipak veliku priliku. Malo su otežale te ruke u ovakvoj utakmici.
Još jedan prekid Grahovca koji intervenira da se tamo primire klupe, odakle dolazi očito dosta komentara. Sada je izašao Metličić, pružaju mu pomoć na klupi. Pred njega igra Bijeliš, centar halfa Dominiković, Lazarov i Kaleb. Lazarov. Probali su na Ivandiju koji se ubacio kao drugi čovjek na crtu. Tako je Zagreb nalazi rješenja za probijanje ove duboke obrane 3-2-1. Klasično rješenje sa dva čovjeka na 6 metara. Lazarov, krasno Lazarov i završio je, odlična asistencija Lazarova, završio je Ivandija. Silvio Ivandija, uglavnom graditelj, ali u ovakvim trenucima postiže vrijedne golove. U 4 susreta, 5 golova, evo sada njegovog prvog. Metličić još uvijek na klupi, u igri je sada Zdravko Medić. Goluža. Žuti karton dobio je i Ivandija. Serija žutih kartona kod Zagrebovih igrača. 3 već. Medić. I još jedna pogreška, da li će Bijelić spasiti? Ne, i lopta je ispala Kljajiću. Matošević i Džomba, gdje će pokraj gola. Matošević i Džomba pokraj gola. Goluža je tu. I puno pogrešaka, izgubljenih lopti. Za sada 2, Zagreb, Metković, Jambo već 4. 10. minuta. Brzo ide vrijeme u ovoj napetoj utakmici gdje je svaki potez toliko važan, toliko vrijedan za jednu ili drugu ekipu. Šprem, Lacković, Ivandija, Lazarov. Lazarov u onu reklamu iza gola ide Jerković. Markovski. Ostaje u igri Dominiković. I sada Dominiković othrvao se prekršaju. Maglajli je postigao pogodak. Davor Dominiković, za koga se vjerovalo da neće moći igrati u ovom doigravanju, ali koji je pokazao da se uspio pripremiti i vidite ga kako je odlučan u završnici ove akcije. Ivandija, Lacković. Šprem je otišao na crtu. Ivandija. I žuti karton sada je Dominikoviću. Drugi žuti za igrača Metković Jamba. Prije je dobio Metličić. Lacković. Ivandija. Lazarov. I koraci Lazarova. Još jedna izgubljena lopta. Imali kontre, tu je Bijeliš daleko na stranu i uspio je Keletrić sačuvati da to ne prođe crtu. Uzvraća Zagreb, Šprem, Lacković. I Lacković 5-3. Interesantno kako je taj mali Lacković brzo izrastao u pravog rukometaša, u opasnog pucača, strelca, čak i ovako intenzivnim utakmicama ogromnog uloga kao što je ova tu večeras. Opet Zagreb 2 gola prednosti, 12. minuta. Jerković. Medić, Markovski i Markovski sada zabija, trebaju Metković Jambu golovi sa krila Markovskoga koji daje više od 5 golova u prosjeku i još posebno će trebati pomoći Jerkovića koji jučer nije zabio niti jedan gol.
prema Lazarovu, na crti je evo Džombe i još dobro brani. Još jednom dobro brani Matošević. Treća njegova obrana. Jednako kao i Kelendrić. Dakle, vratari nisu niti jednoj momčadi donijeli neku prednost. Opet ulazi Medić u igru. Traži se od sudaca da sude pasivnu igru. Jerković, Medić. Ispratio ga je Džomba do kraja. Još sudačke ruke nisu podignute, ali one line Červara jesu stalno, vidite. Goluža. Još jednom 9 metara, možda čak i 10. Džomba je napravio taj faul. Zagreb koristi ovaj prekid za izmjenu da ubaci obrambenog specijalistu Ivicu Udovičića i sa Medićem napad Metković Jamba nije tako opasan ili gotovo da nije opasan jer u sve 4 utakmice Zdravko Medić nije zabio niti jedan jedini pogodak. Metličić, Jerković i Kelendrić, efektno Kelendrić, odbila se od Udovičića do Kelendrića. Može li Zagreb odigrati kontru? Udovičić je tu. I podmetnuo se Metličić, traži faul u napadu, pokazuju suci da je to 9-terac za Zagreb. Zagreb i dalje jedan gol prednosti sa šansom da tu razliku poveća. Postavio je Metković Jamba svoju obranu sa Dominikovićem u sredini. Lazarov do Džombe, premali je bio kut. I prekršaj Džombe u napadu. Podmetnuo se dobro, lukavo Slavko Goluža. Dolazi Dominiković, Goluža je zaostao, još je daleko na svojoj polovici i čeka se da se obave izmjene. Morat ćete razumjeti i pogreške i padanje tempa u posebno drugom dijelu utakmice. Ogroman je to napor za sve sudionike ovog petomeča. Galeb, vrlo pokretljiva obrana Zagreba i gurnu tamo Markovski dok je utrčavao, Šprem ga je gurao, vidio je to Nikica Grahovac. Metličić i Goluža, Markovski na Bijeliša, nije dohvatio loptu i ide kontra Šprema, ispala mu je lopta, ipak je prebacio do Džombe. Džomba, 6, Zagreb, 4, Metković Jambo, Mirza, Džomba. Ostao je Šprem ležati tamo, vidite da li je tu dobio neki udarac dok je predavao loptu Džombi, ostao je na parketu kao pokošen. Zagreb nakon polovice prvog poluvremena, 15 minuta, 19 sekundi, ima 2 gola prednosti. Željko Vela, čuje li se što to toliko viče Lino Červar? Lino Červar traži od svojih igrača da se čim brže vraćaju u obranu kad se izgubi lopta u napadu, jer s tim čini mi se nije zadovoljan do sada. Inače klupa Zagreba u ovih 15 minuta i 19 sekundi nešto mirnija od metkovske klupe i tu suci najviše interveniraju jer su kod klupe gostiju stalno dvojica ili trojica na nogama. Imao je Grahovac jedan razgovor s oba trenera prije početka, tražio je od njih da budu korektni. Za sada ih samo podsjeća na taj razgovor, a poslije će, kaže, biti i kazni ako se ne budu pridržavali. Hvala lijepo. Sada da vidimo može li Metković Jambo odgovoriti na ovo vodstvo Zagreba i da može Goluža. Rekao sam da će Goluža preuzeti danas dosta rizika kada Metković ustane, kada neće doći do izražaja udarci, skok, šutevi Metličića i Gorana Jerkovića i sada je to njegov drugi pogodak, drži u igri Metković Jambo 6-5. Ljajić
I prvi sedmerac u trenutku pucanja Kljajića je gurnuo Nikša Kaleb. A sada da vidimo, Kiro Lazarov bit će izvođač, na golu ostaje Matošević, prije toga treba malo osušiti hod. Bilo je i dosta obrana sedmeraca, posebno u onoj kup utakmici koju je Metković Jumbo dobio, kada 4 puta Zagrebaši nisu zabili gol sa 7 metara. Lazarov i Matošević. Lazarov, 7-5. Nekako se ustaljuje ta prednost Zagreba od 2 gola. 4-2, 5-3, 6-4, 7-5. Zagreb čeka još eventualno neku novu pogrešku Metković Jamba, ne bi li pobjegao na 3 gola, ali za sada Metkovci odgovaraju. To pogocima uvijek se zna kako čvrsto ide Maglajlija, pokraj njega je izuzetno teško proći na snagu. Goluža Metličić. I opet je Kljajić uspio ometi taj napad, da vidimo ima ravno ruke Matoševića, to ide rekontra Goluža. Bijeliš i Bijeliš potpuno krivo orijentiran, tamo je imao Kaleba. Maglajlija zadržao Bijeliša. Stoji 7-5. Metličić. I Metličić ovog puta sasvim netočan. Jedva je nekako izborio tu priliku da može pucati i onda tako olako potrošio šansu. Vrlo agresivne obrane jedne i druge momčadi, ali rekao bi agresivnija Zagrebova. Krasna akcija, ali bez efekta, ali ipak sa konačnicom Kljajić je zabio, a sada veliki protest sa klupe Metković Jamba, žuti karton Draganu Jurkoviću, 8-5 vodi Zagreb, Nenad Kljajić je strijelac, intervenira Moštiška, sada su počeli ulijetati na parket i neki sitni predmeti. Ljute se Metkovci da je Kljajić pokupio loptu sa poda. Vjerujem da to možemo vidjeti još jedan puta, ali sasvim sigurno da ovo će biti priznat. Prvo je ta krasna akcija bila koju Kljajić nije realizirao. Ovdje se ne vidi točno šta je bilo, ali treba gledati tamo što se još biva. Mislim da je Jurković pred isključenjem, koji je predstavnik Metković Jamba, tada su miješao tamo i pomoćni trener Ivo Šprlje. Osobno mislim da kod zapisnog stola su se stvorile sve gužve, bile su inicijative za sva loša događanja na ranijim utakmicama i da bi suci trebali biti čvršći i isključiti one koji prave nered tamo. Evo, Željko Vela će nam reći što se sada zbivalo u ovu minutu, koliko je trajao ovaj prekid. A tu se zakuhalo oko te lopte, je li uzeta iz prostora ili nije. Suci su presudili da nije i nakon burnih reakcija crveni karton dobio je gospodin Jurković na klupi Metkovića. Crveni karton vjerojatno dok je na ekranu bila ponovljena snimka. Da, to je bilo izvjesno da će tako završiti, jer su Grahovac i Martiniša i Zlatko Mošička najavili da neće tolerirati nikakve intervencije po tu lupanje po zapisničkom stolu i sada su to i proveli u djelo. Samo ta diskusija bi trebala što prije završiti, da se vratimo rukometu, jer ipak to nije neki simpozij tamo i došao je direktor Zagreba Bartur Kaleb, koji je inače iz Metkovića i svog sugrađanina će odvesti
van na tribinu. Željko, izvoli. To bi svakako trebalo ako je kako moguće spriječiti. Evo, posle 17 minuta, 50 sekundi, 8-5 je za Zagreb. Čekamo nastavak susreta. Naravno, Metković, Jambo će igrati sve igrače manje kada je isključena službena osoba sa klupe. Jedan igrač mora napustiti igru. Kaleb probao se provući između Maglajlije i Džombe. Sada teška situacija za Metković Jambo, 3 gola minusa i čovjek manje. Posebnog čuvara ima Slavko Goluža. Metličić do Kaleba i odlična, fenomenalna obrana Marija Kelentrića. Čisti zicer Kaleba, tu je za ostatak Metkovića što Kaleb nije zabio čisti zicer, a sličnu situaciju s druge strane nije zabio Markov ili bolje reći obranio sve to Kelentrić. Lazarov na Lackovića do Šprema i Šprem kroz noge Valtera Matoševića. 9 Zagreb, 5 Metković Jambo. Pogledajte malo jednim okom i onu borbu koju vode Goluža i Šprem. Goluža se trudi odvući Šprema u stranu, trči lijevo, desno. Naravno sa konačnom idejom da dođe do prilike za udarac. Jerković. Dvojica kod Jerkovića, ovog puta Ivandija i Udovičić. Izvanredno Zagreb igra u obrani. Čvrsto i oštro, ali onoliko koliko suci to dopuštaju. Metličić. Glavno u ruku Udovičiću, ali bio je prekršaj na Metličiću. Goluža. Još jedan put ide Metličić i Kelentrić brani, ali u prostoru je bio sada, čini mi se, Goran Šprem, prvi sedmerac za Metković Jambo. Zadatak važan za Golužu, da jednom nogom Šprem je bio u prostoru. 9-5, 21. minuta, Slavko Goluža. I naravno, Mario Kelentrić. Točan Slavko Goluža. 3 pogotka Goluže, 9-6, dakle pola golova svoje momčadi postigao je Goluža. Petković je kompletan i sada Ivica Obrman traži rješenje sa hitrim Baltićem na prednjem u obrani. Ivandija raspoređuje svoje suigrače. Još traži više Obrman angažmana u obrani. Tu je Šprem. Odbacuje za Lazarova. Baltić nervozan pokazuje da mu je Lazarov držao ruku. Da, to je prekršaj, ali to je posao za suce da prosuđuju, ne za Baltića. Ivandija do Lazarova. Bio Kaleb kod Lazarova, izgleda izgubio zrak. Kiro Lazarov. No, bit će dobro, bit će sve u redu. I još jedan pogodak. Čist su za Lazarov kao
osveta za onaj faul koji je napravljen na njemu. Opet Zagreb ima 4 gola prednosti, 10-6. Metličić i Metličić uzvraća. Metličićevi golovi nedostaju. Metković Jambul, 10-7 je. Prvi gol Petra Metličića. Uopće njegov ukupan doprinos u ovom dosadašnjem četvoroboju nije bio možda čak na nivou očekivanja. 3 gola po utakmici za igrača njegovog kalibra su ipak premalo. Ivandija. Lazarov Ivandija, imali prolaza za Ivandiju, ima. Stari majstor uspio se progurati, zabiti i to su vrlo vrijedna, 2 važna gola. Zagreb sada drži 4 razlike u vrlo nezahvalnoj poziciji. Metković Jambo da stalno lovi taj zaostatak koji je čak sa tih standardnih 2 gola narasao na 3, pa sada evo i na 4. U igri je sada i svježi Robert Savković i van 2 minute. Ivica Udovičić. Na golu je, vidite sada, Metković Jamba, Dragan Jerković. Metković Jambu bi trebala jedna serija onih čudesnih obrana Jerkovića kako je prikazao u polufinalu u Kupa. To je jedina utakmica koju je Metković Jambu uspio dobiti u Zagrebu. U Kupu. Prvi put Metković sa igračem više. Povukli su se skroz u puteve, Markovski i Kaleb. Na Jerkovića odigrano i Bjelić opet nije dohvatio loptu, već ide napred Džomba, s druge strane mu je Šprem. I brani Jerković, da li je to? Jerković je krenuo u svoje te obrane 100% situacija i gubi još jednom Goran Jerković. Džomba ima još jednom priliku ispraviti svoju pogrešku i teško da može 2 put pogrešiti, ali jedva je lopta ušla u gol. Jedva je lopta ušla u gol i to je sada 12-7, prvi put 5 razlike. Mirza Džomba, 3 pogotka, opet rasprave tamo oko zapisničkog stola, sada se ljuti Matošević, ali ovo su sami Metkovci krivi, 2 puta za redom ispala im je lopta. Pokušavaju odigrati dosta riskantna dodavanja i to nosi... Tu je klupa gostiju tražila korake i zbog toga razgovarala sa sucem, ali onda je uslijedio jedna rasprava između suca Grahovca i delegata Mošničke, gdje delegat traži ultimativno od suca da prestane razgovarati s igračima. I da vidimo sada oboranje tamo Dominiković, a isključen mladi Savković. Robert Savković 2 minute vani, još se nije vratio ni Udovičić, tako da će Zagreb nekoliko trenutaka igrati samo sa 4 kod rezultata 12-7, kod 5 golova prednosti. To ne bi trebao biti pretežak posao realizirati, 2 čovjeka više. Dominiković, Markovskog, Metličić i Kaletus brani to, ali tu mu je sada Markovski, to više ne može. To više ne može. Previše je tu bilo slobodnih igrača, 12-8. Lina Červar opet srdit tamo viče na Gorana Šprema u ovom trenutku. Vidimo kako će Zagreb sačuvati tu loptu, barem do povratka još jednog igrača, ali nema još znaka za nastavak utakmice jer je u polju bio onaj dječak pred golom Jerkovića koji treba osušiti pod. Jerković nema povjerenja u druge, sam radi taj posao. Četvorica igrača u bijelim protiv šestorice u crvenim dresovima. Dvojica imaju posebne čuvare, Lacković i Lazarov.
Lazarov, Ivandija, Džomba. Malo riskantno dodavanje, ipak Džomba. I prekršaj Petra Metličića. Lazarov prijeti da će pucati sa 11-12 metara. Još jedan po Lazarov, sada je ušao jedan isključeni igrač, Džomba proba pucati i ipak je uzeo to Kaleb. I prekršaj je bio nad Kalebom, prekršaj nad Kalebom, vidjelo se to. Metličić, Bjeliš i Metličić, tamo je Dominiković. Još jedno loše dodavanje, gurnut Kaleb, gurnut ga je Lacković. Prebačeno dobro do Markovskog i Kelentrić još jednom brani. Kelentrić danas izvrstan, mislim da je to njegova 7. obrana. Da, od 15 pokušaja 7 obrana, izigrano sve, ali je Kelentrić zatvorio i ovaj bliži kut koji je izabrao Markovski. Markovski inače vrlo siguran u realizaciji takvih situacija kada ulazi pod dobrim kutem, ali danas 2 puta nije iskoristio te prilike. Naravno, sve su to samo dijelovi objašnjenja zašto Zagreb ima 4 gola prednosti. Najbolje objašnjenje je to što Zagreb igra dobro, posebno dobro u obrani. Sada je isključen igrač Metkovića. Ivandija, petorica protiv petorice, ali za čas će biti kompletan Zagreb. Ivandija za Lackovića, ušao je natrag u igru Šprem. Na crti je bio Ivandija. Stotinka sekunde oklijevanja, dovoljno da mu bude zatvoren put prema golu. Lacković. I uspio je Kljajić iz vrlo teške pozicije, čuvan od Markovskoga, opet podići tu prednost na 5 golova. To je sada posljednje 4 minute prvog dijela. Nenad Kljajić, 3 pogotka. Napad Metkovića sa čovjekom manje. Metličić, prekršaj Savkovića. Dominiković i Kaleb. Za Metličića. Šamput Kaleb. I sada Kaleb greši ravno za Savkovića. Savković ide sam. Kaleb mu je uzeo loptu i uz prekršaj. Još 20 sekundi kazne za isključenog igrača Metković Jamba. Veliku podršku na Zagreb. Pogledajte sada ovo kako je Markovski gledao Lackovića. I Zagreb odlazi na 6 pogodaka. Blaženko Lacković, njegov drugi gol. Proba odmah Dominiković. Kelentrić skuplja još jednu obranu. Što će reći da ih ima 18 prema 5 obrana vratara Metković Jamba. Goluža je zatražio prekid jer je upozorio Nikicu Grahovca da je tamo pod opasno mokar. 14-8. Ogromna šansa Zagreba da obrani naslov, da po 10. put postane prvak Hrvatske. Iako je to vrlo rano, mogu to i sada reći, 6 golova teško je stići. Metličić još jedno, naročito kada Kelentrić tako brani dobro. Prestup je bio Bjeliša. 9 obrana Kelentrića, to je već preko 50%. Priprema jednog od posljednjih napada. U posljednje smo 2 minute. Ivandija, Lacković, Šprem.
S druge strane Lazarov, ali vraća se ovdje na lijevo lopta i sada je uzeo jednu loptu Metričić, hoće do nje. Baltić, Bjeliš i Baltić, Metličić do Markovskoga i Markovski se odlučio sada kroz noge. Kroz noge i 14-9 u 29. minuti. Jedna minuta, 20 sekundi do kraja prvog dijela, 14-9. Kljajić, Lazarov, probao je do Kljajića. Grahovac vraća tu loptu u Zagrebu. Lazarov iz daleka spreman i na to Matošević. Baltić ide prema naprijed, čeka Metličića, Metličić iz daleka. I 14-10. 14-10. Petar Metličić. Već smo u posljednjoj minuti, sada se Metković ipak malo sabrao i dao 2 gola za redom. Teško je i Zagrebu onako igrati gotovo savršeno, kao što su igrali 20 minuta. Lasković, Šprem. Na Ivandiju koji je pobjegao na crtu i to je sedmerac skrivio Mario Bjeliš. Vrlo dobro igra Silvio Ivandija, dijeli lopte u pravom trenutku, prolazi na crtu, čak je i zabio 2 gola, evo iznudio sedmerac i to je isto jedan važan element u izgradnji tog Zagrebovog vodstva. Sada je protiv Lazarova Dragan Jerković i oni se nadmudruju. Evo Jerković mu je rekao valjda gdje će pucati, sad ćemo vidjeti hoće Lazarov baš tamo pucati, gdje je rekao Jerković, da je rekao gore. 2 put mu je obranio sedmerce u kupu i ovog puta je pogriješio Lazarov. To je baš data prilika sada Metkoviću, Dominiković, opet je to do Markovskog i Markovski sada pronalazi sve češće puteve do Kelentrića, posljednji trenuci, 3 gola za redom, Metković Jamba, vraćaju se brzo, Zagreb ima još 7-8 sekundi za realizaciju ovog napada, Lazarov i probao je iznenaditi Jerkovića i gotovo je, Jerkovića prvo Kljajić i sada opet gužva tamo, ali moram reći da su u gužvama gotovo uvijek isti igrači, i ima valjda nešto prgavog posebno u njima i Kljajić se sada raspravlja sa publikom, što je najmanje njegov posao, dobio je tamo neko ostao ležati, neki udarac ili neki predmet doletio, što li je to bilo, ali poluvrijeme je 14-11 za Zagreb. Zagreb je imao ogromnu šansu da već riješi to ranije sa 14-8 prednosti, dopustio da se Metković približi i da najavi još i nastavak te velike borbe u drugom poluvremenu. Da vidimo ko je to ostao, čini mi se Slavko Goluža, koji je imao lijep učinak. Evo, pomože mu doktor Feldbauer, došao je Zoran Kobac. Slavko Goluža inače bio dugogodišnji igrač Zagreba, Zagreb Badela i sve. Mislim da će se on oporaviti, da će biti sve u redu. I cijeni gledatelji, vratit ćemo se u kutiju Šibica u Zagrebu na početku drugog poluvremena. Samo da vidimo još da li se tu vidi što je bilo sa Golužom. Tu je kraj njega Kljajić, još tu Goluža mirno stoji. I izgleda ga je pogodilo nešto u glavu, ali nadam se da nije ništa preopasno. Još uvijek mu tamo doktor Feldbauer pomaže i vjerovati je da će ga osposobiti za drugo poluvrijeme. Sve u redu, sve spremno za nastavak. Metković se brani sada
sa 5-1. Čini mi se da Baltić samo naprijed, a ostali će čekati na liniji. Iznuđuje prekršaj Ivandija, Lazarov, Kljajić. I hoće li spasiti to? Hoće Lasković. Do Šprema. Je prekršaj, ali poštivana prednost. Šprem i Markovski. Upozorenje Špremu da ne treba igrati poslije slučajeva zvižduka. Lacković. Prevario je Metličića i efektno poentirao. 15-11. Prekršaj Ivandije nad Goranom Jerkovićem. To je za Zagreb odlično da je prekinuo onu seriju. Metković je ambao 3 gola. 3-0 je završilo poluvreme za Metković u završnici. Goluža, Metličić, Goluža. I Guran je bio Goluža, deveterac je, obranio i to Kelentrić. Saša Martinić vraća točno na ono mjesto gdje se prekršaj zbio i još jedan prekid. To je ono malo da se i primire tenzija. Možda je zaista tu pod tako mokar da ga treba osušiti. Goran Jerković u 31 minutu 39 sekundi, samo jedan pogodak. To itekako fali. Metković i Ambur, njegovi pogodci. Metličić igrano nogom. Goluža i malo je nedostalo da izgubi tu loptu. Bjeliš, Goluža i obranio je to Kelentrić. Sjednulo je jako, ali baš više glave Kelentrića uspio je podići ruke. Još jedna obrana Kelentrića, još jedna šansa za Zagreb da opet se odvoji. Metković se puno troši u tom lovu da nadoknadi taj zaostatak. Lazarov, dugo su ga pustili, samo ga u posljednji trenutak stigao je Bjeliš. Uspjeli su Metkovci promijeniti obranu. Dominiković ušao. Lacković, Ivandija, do Džombe. Lazarov za Lackovića i spreman Jerković, Dragan. Dominiković i to je vratnica. To je vratnica i lopta je za Zagreb, čak je poslije otišla Ivan. Čista prilika, 100% bila je to od Davora Dominikovića. Previše pogrešaka Metković i Amba da bi se približili Zagrebu. Previše neiskorištenih tih dobrih pozicija. Zagreb sada pokušava u prvoj fazi sa mirnim napadom. Lazarov, Ivandija. I Džomba. I još jednom Jerković spreman i na takav izazov. Baltić. Za Dominikovića. Još jednom Baltić. Gurnuto na Bjeliša i Bjeliš kroz noge Kelentrića. Prvi pogodak Marija Bjeliša. Već ako uspoređujemo učinke pojedinih linija, opasnija je vanjska linija Zagreba, 58 golova prema 48 Metković i Amba, sve skupa do sada. Krila Metković i Amba bolja, što se pogoraka tiče 36 prema 28, a kružni napadači podjednaki 10-9 za Metković i Ambo. Ivandija. Skliznuo se Lacković, sačuvao loptu. Još jednom i ispala je lopta sada. Pogrešno vođenje Blaženka Lackovića. 15-12, puno lopte ispadaju, da li su tako skliske. Metličić se čudi kako mu to lopta ne ostaje na ruci. Baltić, Dominiković, Goluža, Metličić. Samo je Markovski.
Kod Dominikovića. Napamet prebačeno u prostor. Vrlo loš potez Dominikovića i Šprem u velikoj prilici. I fantastična obrana Dragana Jerkovića. Zaista kakva čista 100% prilika. Sada serija neiskorištenih ovih baš pravih zicera. 15-12, dugo stoji na semaforu. Ko će prvi zabiti? Jerković sada u sredini. Goluža. Hoće se on odlučiti ili Metričić? Jerkovića, tu je Maglajlija, došao mu je u pomoći Džomba. Goluža. Serija i deveteraca prekida, vrlo teško se dolazi do pozicije za šuta, a sada i pucači imaju tekako respekta prema Kelentriću i Draganu Jerkoviću. Loše dodana lopta je udarila u nogu Gorana Jerkovića. Vrlo važni trenuci gdje se još jedan puta lomi utakmica. Metković je bio zaista u prilici sada 2 puta da smanje na 2 razlike, onda je teže igrati momčadi koja vodi, ipak 3 razlike daju određenu lakoću. Lazarov, Ivandija, Džombe. I sada Lazarov sa druge strane. Lazarov prevario je Baltić, ali dvojica se našla da mu zatvore put. To su Metričić i Bjeliš. (15-12). Dugo semafor miruje što se rezultata tiče. Naravno, uz znoj u lica svog i Zoran Gobac. Lazarov. Niti jedni ni drugi nikako da dođu do prilike za udarac. I suđeno prije nego što je Kljajić ispustio tu loptu. Još jednom vraćeno na 9 metara. Kolić će prvi dati gol. Lacković. Lazarov. I Jerković, odlična intervencija Jerkovića. Goluža je to uzeo. Dominiković. Podnio je prekršaj. Sad je Markovski sam. Markovski gore. Markovski zabija svoju porciju. To je 5. pogodak. I ovaj je, rekao bih, posebno težak. 15-13. 15-13, podsjećano je, Zagreb je vodio 14-8, dakle 5-1 za Metković u ovom periodu igre. I sada mora nešto promijeniti Lino Červar, ubrzat će napad sa hitrim Brankom Angelovski na srednjem vanjskom. Razumije se da Silvio Ivandija puno radio, dosta i uradio, ali se i puno umorio. Angelovski, Lazarov, Lacković. 9 metara, ljut Koris, Petar Metričić smatra da je to bio prekršaj u napadu. Još jednom na Lackovića. Kljajić priprema za Lazarova. Je to i 4. korak Lazarova, to mu pokazuje Nikica Grahovac. Lacković. Lazarov. Do Kljajića i tu se već našao Davor Dominiković da zatvori put Džombi. Još jednom proba iz gotovo nemoguće situacije. Lazarov ide brzo, Metković, Jambo, Markovski još jedan puta i Kelentrić, Baranik, jedno od ključnih lopti. Zoran Gobac tamo govori praktično Červaru što da radi, ali sada je sve u rukama igrača. Kelentrić
Jerković se digao na 8 obrana 12, imaju Metkovci, a Kelentrić sam 12. Lazarov. Kako su napeti svi, tako se sada svađaju i međusobno Bijeliš i Goluža. Maglajlija sada na kružnom napadaču da bi predahnuo Kljajić. Angelovski. I sada je Angelovski napravio prekršaj u napadu, već ide brza kontra, to je Bijeliš. I Bijeliš ide gore, gdje je nekako najlakše zabiti Kelentriću. 15-14. Mario Bijelić u nastavku 2 pogotka i timeout je. Timeout, vidimo još jednom taj pogodak važni Bijeliša. Utakmica ponovo sasvim otvorena, 15-14. Da čujemo i izvješće Željka Vele što se tamo događa kod trenerskih klupa. Željko Vela, da li me čuje? 20 godina, Lazarov 20 godina. To su glavni pucači. Zato je sada dakle došao još Udovičić uz Ivandiju i Lacković do Udovičića i 7 metara. 7 metara Tomislav Mesarov koji tek što je ušao malo u obranu. Metković Jamba skrivio je sedmerac, zakasnio je tamo pokriti Udovičića. Podmetnuo se pod njega i 7 metara. Koli će sada preuzeti tu ulogu. Lazarov nije zabio, izgleda Silvio Ivandija. Najiskusniji. Ali protiv njega Dragan Jerković, sa njim ima jedno loše iskustvo. Ivandija sa 7,5 metara. I točan Ivandija. Ivandija. Treći pogodak, 16-14. Vrlo važno za Zagreb je da nije dopustio Metković Jambu da u ovoj fazi utakmice dođe već do izjednačenja. Baltić igra na lijevom krilu u napadu. Mesarov na srednjem vanjskom. Grahovac voli komunicirati sa igračima. To smo već čuli da ljuti delegata Mošničku. Goluža, Mesarov, Metličić i vratnica je ovog puta zaustavila topovski udarac Petra Metličića. Ostaje 16-14, 12 minuta drugog dijela ili 42 minuta utakmice. Idu van Maglajlija i Šprem, ulaze naravno pucači Lazarov i Lacković. Do Lackovića. Džomba. Nije se usudio, sada se dobro digao. Lazarov. Teško se sada odlučiti na šut. Nema baš one čiste, izražene pozicije. Mora se pucati iz malo riskan. Još jednom Ivandija. Pa Lacković se diže i gura do Kljajića. Uvijek na njega bio Mesarov. Još jednom deveterac, još jednom Lazarov. I Jerković još jednom, ali suci sada vraćaju u Zagrebu tu loptu, ide Udovičić, još jednom Jerković sada i sreća za Zagreb, odbila se lopta u aut i mogu četvrti ili peti put nastaviti svoj napad. Lazarov, Lacković. Već je bio Baltić kod Lazarova. Nema prostora. Mora se pucati ovako izvana i Lazarov je uspio. 17-14. Ponovo raste prednost Zagreba. Zagreb ima tu sreću da u obrani mu ne igraju glavni pucači, da se mogu odmoriti. I prekinut će Grahovac.
i upozoriti da samo može biti šteta po Zagreb, dođe li do prekida. Medić je u igri, Mesarov, Goluža. Medić, teško da će se Medić odlučiti na udarac u ovakvoj situaciji, ali valjda Ivica Obrova misli da moraju predahnuti Jerković i Metličić. Medić i Savković vrlo žestoko. Medić je odmah reagirao. Smiruje ga Markovski. 2 minute isključenja za Roberta Savkovića. To je njegovo drugo isključenje. I naravno napravili još jednu tako žestoku pogrešku. Više neće moći nastaviti susret. Može li Metković sada sa igračem više brzo poentirati? Markovski. Medić. I Kljajić izgleda da hvatio u ovom dvoboju Medića po licu. Došao mu je ispričati se. 6 minuta isključenja za jednu i za drugu momčad do sada. Dominiković, Goluža, Medić, Markovskog. Medić i Medić je sada postigao svoj prvi gol u 5 utakmica, 17-15. Na semaforu 13 minuta 44 sekunde. 2 razlike za Zagreb, ali bitnih predmeta na igrače kad su blizu onog dijela tribine. Pa ti sitni predmeti zovu se nažalost pljuvačka, to je onaj najniži oblik vrijeđanja igrača. Tamo igrači koji su na lijevom krilu napada Metkovića dolaze ovdje kod zapisničkog stola, žale se da su popljuvani i doista jesu. To je doživljavao i Matošević i Dragan Jerković dok su bili navijači iza gola. Sada su maknuti ti navijači iz tog dijela, ali nažalost to zbilja ne spada u sport, vrlo ružno. Denis Poljarić je sada u igri. Lazarov, Maglajlija. I na krilo se izvukao Džomba na suprotnu stranu nego što on igra, iz okreta pogodio. 18-15. Bližimo se polovici drugog poluvremena. Goluža, Dominikovića. I Dominiković iz vrlo teške pozicije. Ljuti se tamo Maglajlija na Džombu, ali Dominiković je preuzeo veliki rizik na sebe i poentirao, drži u igri i dalje Metković Jamba. 18-16, 45. minuta. Odmara za završnicu Lackovića, sada Lino Červar. Lazarov. Ako prođe i jednoga, tu je drugi, ovaj puta je taj drugi bio Mario Bjeliš. Ivandija, do Kljajića. Pokriveni pucači, Ivandija donio loptu do Džombe. I Džomba predao ruke Markovskom. Metličić nisu i krenuli u kontru. Prekršaj Kljajića na sredini igrališta. To je trenutak da se obave izmjene, obrana napad. Ušao je Maglajlija. I sada vjerojatno duži napad na Metković Jamba sa Medićem i Dominikovićem. Medić, još jedna obrana Keletrića i to je kontra za Džombu. Džomba ide prema Jerkoviću i zabija Džomba. 2 pogotka Džombe sada u ovoj fazi utakmice drže Zagreb u prednosti od 3 gola, 19-16. Ušli smo u zadnju četvrtinu utakmice. Evo već sada počinje 47. minuta. Navijači sada čine ono što je dobro, što je lijepo, bodre. Navijaju. I 2 minute isključenja obostrano. Mario Bjeliš i Silvio Ivandija. Bilo je tu tog povlačenja, potezanja na crti.
I sada 2 minute. Obje momčadi sa po 5 igrača u polju. Teško se braniti sa petoricom. Dominiković, Baltić. I Dominiković izvana. Kelentrić zbilja ništa nije mogao. Dominiković uzvraća pogodcima na one golove džombe. 19-17, ali sada isto Zagreb ima napad protiv zone sa petoricom. Da vidimo ko će ga igrati. Igraju bez praktično srednjeg vanjskog sa mladim Špoljarićem i mladim Lazarovom na vanjskim pozicijama. Lazarov, Špoljarić. Do Kljajića i Kljajić na trenutak, možda zaista 100-tinkicu sekunde ostavljen sam i zabio na jedino moguće mjesto gdje je lopta mogla proći gore u sam kut Dragana Jerkovića. Stalno 3 pa 2. Ko će prvi popustiti? Još 40 sekundi kazne. Dominiković. Goluža. Odigrano sve do Markovskoga i skoro rekoh 7 metara, ali važnije kako to vide Martinić i Grahovac. Metličić je prošao, nije ga uspio zadržati Savković koji tako i tako mora biti oprezniji jer ima 2 isključenja i opet smo na 2 gola razlike, 20-18. Dugo nije bilo u igri Nikše Kaleba, sada se vratio. 12 minuta. I obje su momčadi kompletne. Ušli su u igru i Vandija i Baltić. Kaleb odmah kod Lazarova, to mu je bio glavni posao i u prvom dijelu dok je igrao. Zrnić je u igri, na krilu. Špoljarić. Na Lazarova. Udovičić utrčao Špoljarić i Špoljarić više gola i vraćaju suci loptu Zagrebu. To izaziva novu seriju protesta sa klupe Metković Jamba i od igrača Metković Jamba. To je odluka Saše Martinića. Bodri Ivica Obroz, svoj igrače traži da izdrže u angažmanu u obrani. Pogriješio je Lazarov, lopta je za vratara Jerkovića, već ide protuudar Dominiković Goluža. Metličić, probao je sam. Izmjena Kaleb Bjeliš. 10,5 minuta do kraja. Metković, Savković pravovremeno u izlasku na Petra Metličića. Ide i Metković Jambo na izmjenu. Odmorio se dugo Goran Jerković. Goluža. Magvajlija spriječio Golužu. Jerković. To je jasno da se ne može proći, tu nema ni prave 8 dana. A vidite kakvi su to sudari, koliko se tu troši snage, koliko je tu kretanja. Jerković. Još jednom Jerković naliječe na onaj neprobojni zid gdje stoji Nenad Kljajić. Goluža. I Magvajlija ga se odgurnuo. Goluža. Jerković. Jerković 3 put za redom pokušava nemoguće proći kroz onu samu sredinu, sada konačno odlazi na svoje mjesto, na lijevog vanjskog. Metličić. Čuva ga Savković.
Sad su sudačke ruke podignute i Metličić mora pucati. Metličić mora pucati, inače bi im lopta bila oduzeta. 14. obrana Marija Kelentrića. Bori se Zagreb vodi 20-18 i kreću 9 minuta prije kraja u napad koji može dovesti na 3 razlike do teško dohvatljivih 3 razlike, ali stalno, kažem, je bilo to 2 pa 3, 2 pa 3. Ako će se održati kontinuitet, Zagreb bi sada trebao dati gol. Lacković se malo odmorio, vratio se. Ivandija. Krasna, čudesna obrana Jerkovića, lopta je za Metković. Sada drži Jerković svojim obranama u igri, Metkovce Dominiković i Dominiković je vidio prazan suprotni kut. To nije bilo lako pogoditi, to je direktor Metković Jamba Zdenko Dragović, 20-19 i evo nas sada pred dramom, 22. minuta, samo jedan razlike, to jest ukupno gledajući 52. 14-8 bilo je pred kraj prvog dijela. I dalje napad Zagreba. Lazarov. Probao je do Ivandije, kraj njega je već bio Kaleb. Sada nije lako ni sucima, svaka njihova pogreška može odlučiti utakmicu. Lazarov, Ivandija, još jednom na Lazarova, probao je Šraubom, onako iza leđa Neropljajić, na to je spreman bio Jerković, međutim igra je bila prekinuta. Lacković do Udovičića, nije dobro primio loptu Udovičić, sada je bio pasivni napad Zagreba. Pasivni napad Zagreba, dugo su bile ruke podignute, tu je Nikša Kaleb, tamo mu je Markovski, ali postavljena je obrana Zagreba, 7 minuta prije kraja. Metković u svakom predahu korist igrači trenutke da odjure do klupe, da ih tamo malo rashlade, da se okrijepe. I Metković Jambo sada u prilici bodri klupa Zagreba svoje igrače da podignu ruke, da igraju angažirano u obrani onako kako su igrali prije kada su i dobili onu veliku prednost. Savković prema Metličiću vrlo čvrsto, ali u granici korektnoga. Petar Metličić postigao je svoj prosjek na svim utakmicama, davao je uvijek točno po 3 gola i na današnje sad naravno teži ka tom četvrtom, ka izjednačenju. Nije bilo izjednačenja od 1-1, samo jedan put je rezultat bio poravnat. Metličić, Goluža i Goluža se odlučio da udarac, prekinuto je to. Goluža je zabio u početku 3 gola, a kasnije je malo splasnuo njegov napad i još jednom Kelentrić. Odlična obrana Kelentrića. Ide Zagreb, može li iznijeti kontru? Ne može jer je već postavljena obrana i pričekat će da priđu i ostali igrači. Ovo je itekako važno. 14 obrana Jerković, Matošević, 15 obrana Mario Kelentrić. Ide Van Zrnić, ulazi Mirza Džomba. Malo je bilo teško objašnjeno zašto je izvučen iz igre baš u periodu kada je zabijao golove. Imamo Lacković, ima puno prostora. Metličić, Lacković i još jednom Jerković. Jerković koče do te lopte. Udovičić je uzeo. Udović je uzeo i zabio Pljajić. Kakve pogreške sada igrača Metković Jamba, kaznio je to Pljajić. 21-19. Točno 5 minuta do kraja. Pljajić prvo je gledao može li nekom dodati, kako nije bilo izbora. Eto, izabrao je najbolje Medić. Puno igrača na parketu. To je bio sada Savković.
Naravno da pogreške su sada očekivane, ruke su teške i noge. Zagreb nošen tim silnim navijanjem, ali i to je vjerojatno poticaj i za Metković Jambo da u ovakvoj atmosferi odigra najbolje što može u završnici. 4 minute, 40 sekundi. Dominiković, Goluža prolazi i kroz noge Kelentrića na 21-21. Pogodak Slavka Goluže u drugom poluvremenu, četvrti ukupno. I tu je u padu se nešto i ozlijedio, dosta bolno izgleda, barem takav je grč na njegovu licu i morat će napustiti igru. Dvadeset 4,5, nepune 4,5 minute do kraja. Ko će sada biti dovoljno koncentriran da taj veliki dvoboj, tu cijelu seriju privede uspješno kraju. Ivandija pokazuje što će se odigrati. Kombinacija broj 1. To znači Udovičić ide u sredinu, na crtu. Kaleb je kraj Lazarova. Lazarov iz daleka, opet Jerković. Opet Jerković, nastavak napada Zagreba. Moli, kumi tamo Ivica Obrvan svoji igrači da do kraja gledaju kud ide lopta, kao ovo je neko mogao i uhvatiti kada je već Jerković obranio. Ivandija, Lacković, Lazarov. Lacković na drugoj strani i sada je Lacković postigao gol koji možda vrijedi i naslova. 22-20, iako ne bih rekao da je gotovo, ali zlatan gol. Baltić, brze izmjene kod Metkovića, ulazi Bijelić, da li može ući Goluža? Ne, Goluža još sjedi da kupi, još tamo masiraju. Ušao je Goran Jerković, Medić na desnom vanjskom. Jerković, tu je Dominiković odmah kao iz pračke. Fantastičan udarac Dominikovića. Kako se samo brzo oporavio, kako se brzo vratio poslije onog svog odsustva, poslije trotjednoga bolovanja. Kelentrić ljut, može biti ponosan na svoje obrane, odlično obavlja svoj posao, ali Jerković s druge strane briljira. Podjednak učinak vratara. Lazarov pod prekršajem pokušao gurnuti Udovičiću. Metković lišen pomoći Goluže u završnici, može se vratiti u posljednjoj minuti, još 2,5 minute do kraja. Ivandija. Traži Ivandija neki prostor, neki prolaz izvana, sigurno da neće pucati. Baltić sada posebno kod Lazarova. Dolazi Lacković. I Jerković, dvojica već na Baltiću, rade prekršaj Udovičić i Lacković i Metković ima priliku točno 2 minuta prije kraja izjednačiti. Da li je moguće da ovdje neće biti pobjednika ni nakon 5 utakmica? Do sada ove 4 su sve završavale sa prednošću od 3 sa 5 golova, 1 sa 4 gola zajedno momčad. Ova gotovo sigurno da neće. Prekršaj je bio tu nad Jerković, ništa nije suđeno. Pokazuju Grahovac i Martinić da ili nisu ništa vidjeli, ali sada to izaziva silne proteste i Obrvan traži da njegova momčad napusti teren. Da njegova momčad, to bi bila najgora moguća završnica hrvatskog rukometnog prvenstva. Skidaju dresove, bacaju, ulaze policajci na teren jer je publika isto napeta i žestoka. Napravili su kordon, smiruju funkcioneri i igrači Zagreba gledatelje, traže da budu mirni. 1 minutu, 32 sekunde prije kraja igrači Metković Jamba napustili su teren nakon
meni se čini nedosuđenog prekršajnog Jerkovića, ali zbog jedne takve prosudbe sudaca se ne može napuštati teren. To je sad sigurno Zdenko Dragović sada tjera Valtera Matoševića. Tamo je ušao je Jurković koji je isključen, koji nema tu sa trojicu, koji mora biti izvan dvorane. Tjera i on Matoševića van i sada će to biti naravno posao tamo iza Željka Velu da dozna što razgovaraju delegat, suci, predstavnici Zagreba. Počeli su eventualno čekati na povratak Metković-Jamba. I da čujemo Željko, što kažu tamo službene osobe? Može li nam to reći Zlatko Mošnić? Gospodine Mošnićka, možete li nam dati nekako službeno tumačenje što sada? Pričekat ćemo 5 minuta, ako se Betković ne vrati, onda će se utakmica prekinuti. Eto, kratko i jasno, inače prije izlaza sa parketa nekoliko igrača Metkovića došlo je do suca Saše Martinića. On nije dosudio taj prekršaj koji su oni tražili u ovoj prethodnoj akciji. I nakon dosta burnih riječi otišli su s parketa. Da, to je jedna akcija kakvih ima puno za vrijeme utakmice, kakve suci obično suda, neki puta i ne dosude, ali naravno u ovom trenutku kada je sve tako napeto, kada sve ovisi o jednoj lopti, to je izazvalo tako burnu reakciju Metkovaca. Prvi je Ivica Obrvan, trener, pozvao igrače da napuste teren, kao to nema smisla, to ne možemo dobiti, vidite te trenutke. Sasvim sigurno loš, ne mudar potez. Najavljivalo se da će se možda tako nešto dogoditi, da ova utakmica neće biti završena do kraja, ali sada čekamo tih 5 minuta. Vjerojatno je i Mošnićka otišao pregovarati sa igračima Metković-Jamba, to je sa vodstvom, tamo je i njihov direktor Zdenko Dragović, ali postoji i tu zapravo jedina prava osoba je sada trener Ivica Obrvan, s obzirom da službeni predstavnik ekipe Dragan Jurković je isključen i više nema nikakvu funkciju. Loš bi to bio završetak za hrvatski rukomet. Istina je da se vodio jedan posebni medijski rat čelnika obaju klubova preko tiska, pa i na utakmicama, za vrijeme utakmica kod zapisničkih stolova, da to izazivalo dodatnu napetost. Sada vagati ko je tu više kriv ili manje, svakako nije stvoreno neko dobro ozračje za taj rasplet, za konačni rasplet gdje bi se trebalo na parketu ipak odlučiti ko je najbolja momčad Hrvatske u ovoj sezoni. Jasno da je riječ o dvije vrlo snažne momčadi, vrlo dvije izjednačene momčadi, da i sada poslije toliko minuta igre, poslije još samo zapravo minutu i 32 sekunde prije kraja prvenstva Hrvatske se ništa ne zna i ne zna se ko je prvak, ali ne znamo nažalost ni da li će ta utakmica biti dobro okončani. Vjerujem da tamo može stići i naš reporter, približiti se, doznati što se sve događa, da li su Metkovci uporni u svom stavu da se ne vrate. Vidjeli smo baš u posljednjem kadru Željka Velu kako se probija tamo napred prema ljudima koji odlučuju hoće li biti povratka. Evo čujete sada te tonove, ja ću malo zašutiti. Pa evo bio je jedan žučan razgovor ispred svlačionice Metkovića. Gospodin Mrdoljar došao je kao određeni mirovni posrednik. Zdenko je izjavio da neće biti nastavka i evo pokušat ćemo dobiti izjavu od gospodina Podoljaka. Još vremena i izjednačiti pobjedicu, o čemu govorimo? Razumijete, ali njima ne može niko telefonom naređivati, neko ko nije ovdje prisutan. To je Jambo, Jambo ne može telefonom naređivati sa terena. Zašto se uopće telefonom razgovara s nekim koji je ne znam gdje? Utakmica se mora odigrati do kraja. Ja ne mogu vjerovat da nisu poslije prekinuti utakmicu. U tome se ostalo. Čuli ste, mislim, dio izjave vrlo jasno i bez potrebe za dodatnim komentarom. Ovdje je još u tunelu ispred svlačionica i gospodin Mošnićka, nadzornik na ovoj utakmici, koji pokušava privesti natrag, da tako kažem, rukometaše Metkovića, ali ne ide da će se, barem za sada, ova utakmica nastaviti.
Dobro, pričekat ćemo još neko vrijeme kako propisi nalažu, da vidimo hoće li biti povratka. Čuli smo i ovu informaciju koju naravno mi nismo mogli znati, a ne znam da li je to i službeno, da je telefonom stigla obavijest da Metkovci prekinu taj susret. Još očito traju ti pregovori, to je i Bartol Kaleb, glavna, to se službeno zove glavna odgovorna osoba Hrvatskog rukometnog saveza. Bartol Kaleb, inače direktor rukometnog kluba Zagreb. Zagrebaši su tu, neki se zagrijavaju da se ne ohlade, neki se odmaraju da napune svoj akumulator. Evo, vraća se Zlatko Mošniška i vjerujem da će nam sada on reći kakva je ta konačna odluka. Utakmica je trajno prekinuta. Dakle, ono najgore što se moglo dogoditi se dogodilo. Hrvatskog prvaka dobit ćemo za zelenim stolom. Sasvim sigurno da neće biti nastavljeno, ponovo se neće putovati da bi se odigrala 1 minuta i 32 sekunde. Mislim da ne bih htio prejudicirati kako će biti odluka, ali jedino moguća odluka da momčad koja je napustila teren gubi ovu utakmicu i ne samo da gubi, nego da će biti i rigorozno kažnjen. Ali sada i ta eventualna srećnost podijeli prvaka naravno će biti sa jednim okusom gorčine i sve, jer ipak, evo vidite, to su ti razgovori službenog predstavnika Metkovića, isključenog Dragana Jurkovića, koji očito dobija instrukcije negdje izvana. I čekamo da vidimo da se to i službeno proglasi da nema nastavka utakmice. A zapravo smo to i čuli i to je taj trenutak i Zagreb počinje slavlje. Zagreb počinje slavlje bez završene utakmice sa 2-2 i sa vodstvom od 22-21 minutu 32 sekunde prije kraja. Utakmica će biti sigurno registrirana tim rezultatom. Teška odluka vodstva Metkovaca. Tu su pokušavali utrčati neki navijači koji žele ući u prvi plan, obračunati sa igračima. Srećom da su tu redari spremni na takav obračun. Evo vidite ova tužna lica. Siguran sam da igrači ne bi izabrali tu soluciju da napuste teren. Toliko dugo su se borili, gotovo 300 minuta. Hvala je šta minuta da bude punih 300 minuta. I evo, to je taj kraj u plesu radosnom Zagreba, u onim smrknutim, gnjevnim licima Metkovaca u slačionici. I evo, izgleda da Željko Vela ima još neke novosti. Pa evo, samo bi iskoristio priliku i gospodina Mošničku upitao nakon trajnog prekida utakmice kakav je sada slijed stvari. Pa sada će normalno se prikupiti izjave službenih osoba, izjava predstavnika Erka Metkovića, i onda će stegovni organi i natjecateljska komisija Hrvatskog rukometnog saveza odlučiti o danjem tijeku. Dobro, ali gotovo je sigurno, dakle, s obzirom da je Metković otišao s terena, da će ova utakmica vjerojatno biti registrirana za Zagreb. Hoće li večeras već biti nekakva dodjela pokala ili se sad čeka rasplet situacije pravni? A ja, gledajte, što će se dogoditi, to ja ne mogu unaprijed reći. Međutim, utakmica je trajno prekinuta u 28. minuti i 30 sekundi zbog toga što igrači Erka Metkovića nisu htjeli nastaviti utakmicu. Nakon mojih uvjeravanja da to nije sportski, da time ništa ne postiže i tako dalje, oni su decidirano ostali. Prošlo je vrijeme od više od 5 minuta i utakmica je trajno prekinuta. Što će dalje biti, ostaje na natjecateljskim organima Hrvatskog rukometnog saveza. Znači ovaj pokal i ove medalje se večeras neće dodijeliti? A večeras, sad to moramo vidjeti sa predsjednikom HRS-a koji treba podijeliti medalje. To ćete vidjeti uskoro. Dobro, evo vidjet ćemo uskoro, dakle.
Mislim da je dosta logično da Zagreb proslavlja svoj naslov, zna da će ga dobiti, ali mora se i ta formalnost obaviti, da se ta utakmica registrira, da te svoje komisije, povjerenstva stegovne donesu svoju odluku i vjerojatno onda je pravi trenutak da Zagreb dobije pokal, možda da se tada priredi jedna i posebna priredba. Mislim da već sada mi možemo reći da za taj naslov prvaka 10. su zaslužni Kelentrić, itekako danas 15 obrana, pa Diego Modrušan, pričuvni vratar koji je također dao svoj doprinos, pa Denis Špoljarić, Maglajlija, Ivandija Zrnić, Lacković, Nenad Ljajić, Prem, Udovičić, Džomba, Lazarov, Angelovski, Savković i ne treba zaboraviti Igora Vorija koji je također dao doprinos u tim utakmicama. Evo još jedan put Željka Vele. Evo, pored mene i sudački par Grahovac-Martinčić. Kako ste vi vidjeli ovaj kraj i ovu nesretnu pretposljednju minutu? Pa gledajte, da vam kažem jednu stvar, nije ovo kraj, ovo je bio stvarno kraj svega. Cijelo ovo doigravanje, cijela završnica prvenstva bio je jedan, moram priznat, linč sudaca. Nažalost, nas je ispala ta peta utakmica da mi to sudimo. Mi smo se zaista trudili, iako smo iz Zagreba i nije nam bilo lako suditi ovu utakmicu, da zaista uz neke greške, mislim, koje zaista nisu namjerne, svi znaju da nas dvojica sigurno za nikoga ne sudimo. A ovo od početka je krenulo sa nekim natezanjima, sa nekim prigovorima, sa pritiscima i kulminiralo je ovim tu. Pazite, ja sad ne bi uopće ulazio u to za ovu zadnju loptu, da li je moj kolega i ja, da li smo vidjeli, nismo vidjeli, ali budite sigurni da nikome nismo dali ni jednu loptu namjerno. To je pred svima, to mogu reći, i svi kolege koji znaju na kraju krajeva. Ja zaista ovog trenutka razmišljam da je ovo meni zadnja utakmica, jer nema više ovog smisla. Ovo nema smisla zaista, ovo više nema veze sa sportom, ovo nema veze sa ničim. Pa neki će prozvati nas vjerojatno da smo mi krivci za sve to, nas dvojica večeras, neki jučer, neki prekjučer, to se dešavalo sa svima i tako da zaista ovo je jedna ružna slika svega ovoga. Ja u tome više ne želim sudjelovati. Bio je to gospodin Grahovac, vi gospodine Martinčiću potpisujete sve što je on rekao? Pa sasvim sigurno da potpisujem, pa prevelike su tenzije tu bile, ja ne znam koji su ulozi tu unutra, ali mi smo sigurno pošteno sudili to sve. Ako smo pogrešili, svako pogreši. Računajte koliko puta mi fučnemo, pa nemoguće da čovjek ne pogreši. Ali ovo zadnje, to je bila jedna normalna situacija koja se nikad ne fučka. Nikad. Ja nisam vidio nikakav faul, takvih situacija je bilo puno na terenu i nisu se bunili prije. Što kod da je bilo isplanirano unaprijed. Hvala vam lijepa. Ovdje izgleda da će se ipak pokali dodjeljivati i medalje. Da, izgleda da je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Željko Kavran preuzeo odgovornost i da će dodijeliti pokal Hrvatskog rukometnog saveza i medalje prvacima. Dakle, još jednom čestitki igračima Zagreba. Nisam siguran da je ta odluka u ovom trenutku sasvim legalna, ali vjerojatno je praktična. I da dok su tu gledatelji koji su bodrili Zagreb vide taj trenutak i da prvi primi medalje kapetan Zagreba Mirza Džomba, koji je u ovaj naslov ugradio svojih u ovoj završnici samo nekoliko igrača koji su već u poznijim rukometnim godinama, a sa dosta nepripremljenih igrača, međutim pokazali su da mogu i to. Nenad Ljajić, jedan od velikih junaka, velikih boraca koji je ne samo odradio u obrani golemi posao, nego dao svoj doprinos u napadu. U prve 4 utakmice 4 gola, danas čak 5, pa do njega Denis Špoljarić, pa ali Branko Angelovski koji se u ovoj sezoni pridružio Zagrebu i isto znatno ubrzao napade. Goran Šprem brzo to krilo, malo će morati se pozabaviti svojim temperamentom, malo priutišati to. Igor Vori tek u pozadini, a ovo je Vedran Zrnić, pa Silvio Ivandija. Eto, u 37. godini još jedan naslov, u međuvremenu je Džomba dobio i taj veliki pokal koji je praktično stalno u vitrinama rukometnog kluba Zagreb, pa zvao se on Zagreb Badel 1862 ili bilo kako drugačije. Evo, svi igrači su dobili, još tamo našla se medalja i za Vorija, pa onda
isto pridošlica u ovoj sezoni Blaženko Lacković, pa pomoćni trener Nino Marković, igrači koji su igrali tijekom sezone. Tu je, vidim tamo, Risikevičiusa i